Sir, nag-utos sir. Kailangan yung vaccine card sir. Oh, sige. Okay na sir. Interview na sir. Selamat. Ayo. Ayo. Sa may tao dire wala ka dungog. Ayo. Ay sir, may hapon sir, unsay ato sir? May gani kay nay tawo. Kuan kanang order ko ilimnon ba kanang makahubog. Sa man nga ilimnon nga makahubog yung mga sir? Kanang bisag ko sa basta dili naman na makalanag kanang bitaw makapanipa ta. Nami dagan sir, unsay mo gusto sir kanang cocktails or unsa ba kanang flaming? Ah, sige bisag unsa pa nang ilimnon na ibutang na dire katong lalaon. Ah sige sir, sige sir. Sir, excuse me sir, naka-ilimnon sir. Ay sa no? Unsay ning gihatag nako? Nga naman day sir? Akong order ba yan nimo ilimnon dili oten. Ilimnon man ni sir. Sa ilimnon. So paimnon ko nimo oten. Ay dili sir, kuan maguni siya sir kanang customized nga achok glass ba. Dayon ang sulod ani is mixed drinks. Pagtarong biya nimo kalakis rog unsa nimo ihatag nako. Pakano di dagay ko nimo anang oten ug unsa nang barog ana. Sir, dili ka ang mabalaka. Kay kaniya among achok, bestseller na mo ni drink. Ug daghan na nakatilawan ni nga otin. So paimnon gyud ko nimo ana. O sir, matilawon ta ka sir, tilawit sir. Tarong nga ba nimo kalakis sir ha? Tunga ba sir, lami na siya sir. Lami man kanen. Lami na sir. Tilawit sir. Lain man yung utina sir mo paak man. Normal gina mo paak sir. Musudlok gani. Kasa ako sir ba? Unsa may nakaon ninyo nga? Nganong gagama gapainuman may nang gapurma og oten? Ay dili sir, kay kasagara magud mo customer man gud, babayi. Din ganan sila anang utin. Ah, mao ba? So karong kalakiha, nabahin ako ani nga gusto ko na ng oten. Ah, sige. Change na to din ha. Tanang oten, tanang babae. Inom ta ninyo. Matay ning kalakiha. Yapon. Nga po sir. Sagwa.